ku ruzinduko rukomeye cyane rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame. Utuvugana rero nibwo Perezida Nyusi amaze kwakira Perezida Kagame ni ku kibuga cy'indege cya Pemba mu gihugu cya Mozambique. Ni mu ruzinduko rw'iminsi ibiri nk'uko twabibasezeranije. Ugiye kubureba uburyo abaturage bari bishimiye mu nyakubahwa Perezida Paul Kagame ari ku kibuga cy'indege, ndetse hanabaye ibirori bidasanzwe. Mu kanya gato nibwo turaza tubagezaho amashusho y'uko byari byifashe ari ku kibuga cy'indege cya Pemba. Gusa tukivuga ku bijyanye n'uru ruzinduko, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari kugirira mu gihugu cya Mozambique, nibutse ko biteganyijwe ko Perezida Kagame aha ubutumwa bukomeye cyane ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri iyi ntara ya Cabo Delgado, ndetse n'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu ntangiro za Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2021. Biteganyijwe ko kandi umukuru w'igihugu agirana ibiganiro na mugenzi we wa Mozambique Philippe Nyusi. Ikindi kandi nuko Perezida Kagame ageze mu gihugu cya Mozambique, by'umwihariko muri no ntara ya Cabo Delgado, nyuma yo kohereza umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Lieutenant General Mubaraka Muganga tariki ya 18 Nzeri 2021. Ni mu ruzinduko rw'iminsi ine yose uyu musirikare ukomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda yari yagiriyeyo, nawe rero akaba yarasuye ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo rero reka tunakomeze tugaruka ku makuru nakugejejeho mu kanya avuga byinshi byimbitse kuri uru ruzinduko, hanyuma nujye kure turaza gukomeza kugenda tukugezaho byinshi bitandukanye birebana n'uru ruzinduko. Aha turavuga ku bijyanye n'amashusho y'ibirori bidasanzwe bibiri ari ku kibuga cy'indege cya Pemba, uko nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiriwe, ibiganiro bigenda bibaho hagati y'impande zombi, ndetse n'ikiganiro by'umwihariko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agirana n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, n'andi makuru menshi agaruka kuri uruzinduko. Byose turaba tugenda tubikugezaho mu byiciro 5 kuri 5. Ntujye kure rero, usiga igitekerezo cyawe aho hasi, ukanda like, subscribe kugira ngo ukomeze kubana natwe no muri ayo makuru yose. Ni mu ruzinduko rw'iminsi ibiri. Reka rero tudatinze tubanze turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru ku buryo buvunaguye, hanyuma rero muraza kunyemerera ibijyanye n'aya makuru ku buryo burambuye tuze gukomeza kugenda tubiganiraho, tunabibagezaho nk'ibisanzwe 5 kuri 5. Muri iki gihe kingana n'iminsi ibiri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agiye kugira uruzinduko rw'iminsi ibiri muri kiriya gihugu cy'inshuti. Ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba amaze gukandagira Mozambique, aho yagiriye uruzinduko rw'iminsi ibiri nk'uko bimaze gutangazwa n'ibiro bya Presidence bishinzwe itumanaho. Ni mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 24 Nzeri. Ubutumwa bwashyizwe hanze buvuga kuri uyu munsi wa mbere w'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu, buvuga ko biteganyijwe ko agirana ibiganiro n'ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu gihugu cya Mozambique. Izi ngabo zigera ku 1000 zirimo abasirikare n'abapolisi ziri mu gihugu cya Mozambique, aho zifatanya n'igisirikare cy'iki gihugu FADEMO, ndetse n'izavuye mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. By'umwihariko rero ingabo z'u Rwanda zoherejwe mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Mozambique, ni mu bikorwa byo kubohoza imijyi itandukanye yari yarigaruriwe n'imitwe y'iterabwoba, aho rero zifatanya n'ingabo za Mozambique. Ibyo ntabwo twabitindaho rwose, kuko amakuru atandukanye agaruka ku rugamba izi ngabo z'igihugu cy'u Rwanda zihanganyemo n'ibi byihebe, ni amakuru tubagezaho umunsi ku munsi, ndetse ni n'amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5 mu bihe bitandukanye. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda n'iza Mozambique byo bikaba bimaze gutanga umusaruro nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, ndetse no mu gitondo cyo kuri uyu wa 24 Nzeri twazindutse n'ubundi tukugezaho ibijyanye n'ibyihebe byatawe muri yombi, bigahatwa ibibazo, bikanatanga amakuru atandukanye. Ni amakuru tugenda tukugezaho 5 kuri 5. Ikindi rero wamenya nuko hari imijyi itandukanye yamaze kuvanwa mu maboko y'iyo mitwe y'iterabwoba, irimo rero nka Masimbo da Praia,
irimo nka Paruma n'indi mijyi itandukanye tutagarukaho. Ni muri uru ruzinduko kandi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame aragirana ibiganiro na mugenzi we wa Mozambique Filipe Nyusi, biza rero gukurikirwa n'inama ihuza amatsinda y'abahagarariye ibihugu byombi. Bikaba byumvikana ko rero nyakubahwa Perezida Paul Kagame ntabwo yagiye wenyine, ahubwo yajyanye n'itsinda ry'abandi bayobozi b'igihugu cy'u Rwanda. Biteganyijwe ko kandi aba bakuru b'ibihugu bakurikirana igikorwa cy'isinwa ry'amasezerano y'ubufatanye mu nzego zitandukanye kandi bakagirana ikiganiro n'abanyamakuru. Uwo nawo n'undi muhango turaza kuba tubagezaho nk'ibisanzwe. Naho rero ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rwe, Perezida Kagame azifatanya na mugenzi we Filipe Nyusi mu birori by'umunsi w'ingabo bizabera kuri stade iherereye ahitwa Pemba nyara mu gihugu cya Mozambique. Ibi byose 5 tuzaba tubibagezaho nk'ibisanzwe hano kuri Rwanda Update. Icyo ukora ni ukuba ukomeza kubana natwe 5. Reka noneho rero tubanze dukomereze no mu yandi makuru akomeje kuvugwa no mu gihugu cy'u Rwanda. Na makuru agaruka ku bijyanye na cyamunara ya hoteli yo kwa Rwigara uyu munsi. Hanyuma mu kanya gato cyane rwose nibwo rero nza kugaruka noneho turebera hamwe ibijyanye n'uru ruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ku buryo. I Kigali hategekanijwe cyamunara yo kugurisha hoteli y'umuryango wa Asina Paul Rwigara. Sentare nkuru y'ubucuruzi yemeje ko iyo nzu igurishwa kubera umwenda uvugwa ko uwo muryango ufitiye banki yitwa Koje Bank. Umuryango wa Rwigara uvuga ko atamwenda ufitiye iyo banki kandi ko bifitiye ivyemezo bigaragara. Urubanza gukunguruza rusaba ihagarikwa ry'iyo cyamunara rwari rutegekanijwe ejo ku munsi wa kane, wimuriwe ku wa mbere, ariko cyamunara iraba kuri uyu wa gatanu. Adeline Mukangemanyi Rwigara yabwiye umumenyesha makuru Venuste Nshimiyimana ko batangajwe n'iyo ngingo. Twabyakiriye nabi, byatubabaje cyane, ntabwo twabyumvise, ntabwo byumvikana. Niki kitumvikana muri ibyo? Ikitumvikana nuko urubanza barwimuye cyangwa se nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe? Nuko inzu iri bugurishwe kandi ubujurire butumviswe, kandi twarajuriye mu gihe gikwiriye. Hari impamvu mwahawe n'ababishinzwe? Navuganye na wisi ejo mubwira yuko nari maze kumenya, ariko ari mu magambo ntitwigeze tubimenyeshwa, ntitwandikiwe, ndetse n'avoka nawe ngo ntiyabimenyeshejwe, niwe wakurikiranye. Mvuganye na wisiye ambwira ko cyamunara ihari, maze kumubwira yuko urubanza rwacu rwimuwe rwashyizwe mu cyumweru gitaha, arambwira atari ko tuzagurisha. Ndumirwa. Uyu munsi ngerageza kujya ku rukiko, jye n'umwana n'umuhungu wanjye twagiye ku rukiko tujya kureba, n'avoka yari ahari, hari urundi rubanza yaburanaga uwo wacu, atubwira yuko nta handi afite kubaza, ngo bikemurwa n'inkiko, kandi babishyize ku wa mbere nawe atabimenyeshejwe kundi. Mbese ntacyo nabona mvuga pe. Abo bacamanza babyemeje ntabwo bagaragara, nta muntu ushobora kubabona ngo babaze ibisobanuro byerekeranye n'icyemezo bafashe? Awe kuko wisi yari yambwiye yuko uwakemura iki kibazo ari umucamanza, ko ari ubucamanza bufite ubujurire, ariko twavuganye na avoka atubwira ko nawe ubwe umucamanza urufite atamuzi, yuko nta hantu afite kubaza na hamwe. Iyo ahagera nawe aba yabajije, nta muntu n'umwe dufite kubaza, ubwo ngo ni ugutegereza ku wa mbere, kandi kuteza cyamunara ejo bizakorwa. None se Madame Adeline Rwigara, magingo aya nk'uko bivuga wabuze umucamanza witabaza, ariko se urakizera ko ubutabera mu Rwanda bushobora gukorwa ukarenganurwa? Birashoboka Monsieur Nshimiyimana, birashoboka kuko ubucamanza kame mu burakora, birashoboka bikoze mu mucyo mukuri babishatse, twarenganurwa rwose, kuko tugomba kurenganurwa, genda byizeye, kuko nta cyaha dufite. Ese ubundi kugurishwa kw'iyi hoteli biravugwa ko bijyanye n'umwenda mufitiye Koje Bank. Uwo mwenda mwebwe nk'umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara murawemera? Ntabwo tuwemera, nta mwenda dufite n'umwe, nta
nta mwenda dufite nk'uko nabivuze, ntawo dufitiye banki, ntawo dufitiye leta, ntawo dufitiye igihugu, ntabwo tuwemera. Mufite impapuro zigaragaza ko uwo mwenda utariho? Turazifite zose, bibaye na ngombwa nuko hari bitashoboka ko muzigaragaza twazibaha. Ntabwo twajya ku maradiyo tubeshya, ntibishoboka. Impapuro mwahawe n'urukiko rukuru rw'ubucuruzi cyangwa se mwahawe na Cogebanque? Impapuro twahawe na Cogebanque, kuko ubu nicyo kirego turiho, nirwo rubanza dufite, zirahari rwose, bigaragaza ko nta mwenda tuyifitiye. Cogebanque yemera ko mwebwe nk'umuryango wa Rwigara nta mwenda muyifitiye? Cyane rwose. Niba nta mwenda muyifitiye, biramutse bibaye iyo nzu ikagurishwa, ayo mafaranga azajya mu isanduka ya Cogebanque, azajya he? Ibyo ntabwo ndabitekereza, kuko ndatekereza ko kameme batazayigurisha. Madame Adeline Rwigara Mukangemanyi, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane, witeka bahire. Uwashinzwe kugurisha inzu y'umuryango wa Rwigara, Maître Michel Hitiyaremye, avuga ko igihe atacemezo arabona cy'umucamanza kimubuza kugurisha iyo nzu, cyamunara ibandanya kuri uyu wa gatanu nk'uko byari bitegekanijwe. Yabibwiye Venuste Nshimiyimana. Yego, kubera ko cyamunara ntabwo ihagarikwa n'uyikoresha, ahubwo cyamunara ihagarikwa n'urukiko cyangwa se n'ubundi buyobozi bwari bwaratanze uburenganzira bwo kuyikoresha. Iyo rero nta cyemezo giturutse muri izo, mu ruhande rumwe cyangwa urundi muri izo nzego zibifitiye ububasha, cyamunara irakomeza. Mwaba se mwamenye ko urubanza rw'ubujurire bwatanzwe n'umuryango wa Rwigara rwagombaga kuba kuri uyu wa kane rwimuriwe ku wa mbere ku itariki ya 27? Nta makuru ari nabyita ngo ari officiel ngewe mfite mu nzego izo arizo zose, ahubwo nyir'umutungo ubwe niwe wampamagaye ejo ambwira ko ari urwo rubanza. Ibyo n'urubanza rwa mbere narwumvise mu itangazamakuru. Icyo gihe rero jewe abampaye misiyo, urwego rwampaye misiyo yo kuyikoresha, nirwo mba ntegereje ko rumpa ikindi cyemezo kiyihagarika. Iyo nta kibaye, nkabona icyemezo cy'umucamanza gitegeka ko cyamunara isubikwa cyangwa ihagarikwa, icyo gihe nicyo ishyira mu bikorwa. Iyo rero nta cyemezo ndabona kindi, systeme ya cyamunara irakomeza. Byumvikane neza nk'uko biteganijwe kuri uyu wa gatanu, igihe cyose muzaba mutarabona urwandiko ruvuga yuko cyamunara ihagarara, muzayikoresha. Yego. None se ubwo muramutse mukoresheje cyamunara, tuvuge by'amahirwe, ndabyita by'amahirwe, hakaboneka umuntu ugura iyo nzu kuri uyu wa gatanu, noneho urukiko ku wa mbere rukavuga yuko iyo nzu itagombaga kugurishwa, ubwo ngubwo byagenda gute? Wayiguze yayisubiza, bigenda gute? Ibyo ntabwo ari jewe wabijyamo kubisubiza uyu munsi, kuko yaba ari ugukora speculation ku kintu kidahari. Icyo gihe rero nk'umunyamategeko ahubwo ntegereza ko ikintu kiba, sinkorere kuri za supposition. Icyo gihe icyaba n'ubundi cyazagenwa n'umucamanza. Ariko se birasobanutse ko urubanza rw'ubujurire burebana na cyamunara yari iteganijwe rwaba nyuma y'iyo cyamunara nyirizina? Bishobora kubaho. Ubwo se biramutse bibaye, nta tegeko na rimwe riba ryishwe? Iyo hari itegeko ryishwe, haba hari n'urundi rwego ruzatuma iryo tegeko ryongera kubahirizwa. Ni nayo mpamvu urubanza rutarangirira ku rukiko rumwe, hariho ingeko z'inkiko zigenda zisuzuma niba hari amategeko atarubahirijwe. Ni nayo mpamvu urega nawe aba afite uburenganzira bwo kunguruza igihe abona hari akarengane yagiriwe.
Maître Michel Hitiyaremye washinzwe kugurisha ingwate y'umuryango wa Rwigara, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye Ijwi ry'Amerika. Ndabashimiye namwe murakoze. Urakoze Veniste kuri iyo nkuru. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara na karyo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara n'icyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Mu Rwanda kandi ejo ku munsi wa kane umucamanza muri sentare y'intango ya Kicukiro iri Kigali mu Rwanda yigijeyo iburanishwa ry'urubanza rwagirizwamwo umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Christopher Kayumba wagirizwa avuga ko agwaye adashobora kuburana kandi ko ataronse umwanya wo gusoma dosiye irimwe ibirego byo gushinjacaha. Yagirizwa ivyaha byo gukoresha ubundi imibonano mpuza bitsina ku gahato. Yategerezwa kuburana ku ngingo y'ipfungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Eric Bagira ubusa yari muri sentare. Iburanisha rya none ryabaye hifashishijwe ikoranabuhanga rya Skype. Bwana Christopher Kayumba n'umunyamategeko Jean Bosco Ntirenganya Sefu baburanaga bari kuri kasho ya polisi ya Kicukiro, naho umucamanza ari mu cyumba cy'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Kayumba yahise azamura inzitizi z'uburwayi no kuba ataraboneye ku gihe dosiye ikubiyemo ibirego ngo abashe kwitegura kuburana. Yabwiye urukiko ko no mu gihe yaburanaga atarameze neza kuko afite urupapuro rwa muganga rugaragaza ko agomba kwitabwaho mu buryo bw'umwihariko. Yavuze ko muganga yamusezereye kubera ko ubushinjacyaha bwamuhamagaje kuburana. Aravuga ko dosiye ikubiyemo ibirego harimo ibivugwa n'abatangabuhamya bamushinja atanabazi. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Kayumba yarasezerewe na muganga ari ikimenyetso cy'uko yakize, bityo ko atagombye gusaba isubika rubanza. Bwavuze ko mu mabazwa yose yakoreshejwe mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atagombye kwitwaza ko atazi ibikubiye muri dosiye yabwo. Maître Ntirenganya wunganira umunyapolitiki Kayumba yabwiye urukiko ko ari uburenganzira yemererwa n'amategeko bwo guhabwa igihe gihagije n'ibyangombwa byankenerwa kugira ngo abashe kwitegura kuburana. Uyu munyamategeko yavuze ko aribwo yaragishyikiriza Kayumba dosiye y'ibirego kuko nawe aribwo yarakiyibona kubera ibibazo by'ikoranabuhanga byakomeje kugorana. Urukiko rwabajije Bwana Kayumba igihe yumva yifuza cyamufasha mu gutegura dosiye. Kayumba yasubije ko kubera agomba gusoma ibirego anabifatanya no kwivuza byaba byiza hawe ibyumweru 2 byo kwitegura. Ku ruhande rw'ubushinjacyaha urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rushyirwa mu byiciro by'ibirego byihutirwa, bugasaba ko urukiko rwagena igihe cya hafi. Bwasobanuye ko kuba Kayumba avuga ko muganga yamusezereye kugira ngo abone uko ajya kuburana bidakurikije amategeko. Bwavuze ko muganga yasezereye uregwa kuko yabonaga yakize bigakubitana n'uko urubanza rwagombaga kuburanishwa. Kayumba yahise yakijamba avuga ko ibyo avuga biri ibintu afite ibimenyetso bidashingiye ku magambo ye gusa. We n'umwunganira mu mategeko bizeje urukiko ko baza kurushyikiriza inyandiko ya muganga igaragaza ko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Kugeza ubu Kayumba afite ikibazo cy'uburwayi bw'amaso ndetse no kugira isukari nkeya mu mubiri. Isoko y'Ijwi ry'Amerika ivuga ko ubu burwayi bwe bukomoka ku gikorwa cyo kwicisha inzara muri kasho ya polisi amazemo iminsi n'imwe mu nzira yo gusaba ubutabera buboneye. Nyuma yo kumva impaka ku baburanyi bombi, umucamanza yasanze ari ngombwa gusubika urubanza. Mu gisa n'icyitonderwa, umucamanza yategetse ko Maître Ntirenganya agomba gufasha Kayumba akamusomera dosiye yose uko yakabaye. Yavuze ko kubera urubanza rufite umwimerere w'imanza zihutirwa rugomba gusubukurwa kuwa 2 w'icyumweru gitaha. Kayumba yahise asobanuza aho yaba ari muri icyo gihe kuko agomba kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Yavuze ko hafungiwe muri kasho ya polisi kwitabwaho uko muganga yabitegetse bidashoboka. Kuri iyi ngingo umucamanza yategetse ko akomeza gucumbikirwa muri kasha asanzwe acumbikiwemo kuko urubanza kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo rutarafatwaho icyemezo. Bwana Christopher Kayumba n'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda icyarimwe n'umushakashatsi uheruka gushinga ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, Rwandizi Platform for Democracy RPD mu mpine. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato n'ubwinjiracyaha kuri iki cyaha. N'ibyaha bumurega ko yabikoreye wari umukozi we wo mu rugo ndetse n'umwe mu banyeshuri yigishaga muri kaminuza y'u
y'u Rwanda. Bimwe bihera mu mwaka w'ibihumbi 2012 nubwo ataraburana imbere y'umucamanza kuri ibi birego. Mu bihe bitandukanye mbere yo gufungwa, Kayumba yakunze kumvikana cyane kuri za televiziyo zikorera ku muyoboro wa YouTube ahakana ibirego. Kuri we, Kayumba afata ibirego byose akabyita propaganda iciriritse igamije kumuharabika, akibaza impamvu ibyo byose byazamutse nyuma yo gutangaza ko ashinze ishyaka rya politiki. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa, kuko kuva mu mpera za mwaka wa 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali nyuma yo kujuririra igihano yahawe, kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho. Urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, niko kwandikira urukiko rukuru asaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Akiva muri gereza mu ntangiriro z'uyu mwaka, yandikiye ibaruwa ndende ifunguye Perezida Paul Kagame asa n'umutungira agatoki aho abona bitagenda byagombye gukosorwa mu nzego zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu. Muri iyo baruwa atigeze ahabwaho igisubizo, hari aho Kayumba yibutsa ko